lau mafutanga le nei. O na mātou o ni mea whainga luenga whatau waa. Mātou te le mawhaia, mātou te le loa fo'i se mea tasi. Ai mātou wala watu o whio maia e te whetalai. Whio maia e te awao. Ma e whamanuia ia i mātou. Alvi inga umai fo'i atu i le lau whio. Ele le suafo Yesu. Amene. Sa tilo ai le mata upu whapenana au mai. Ia na mata whila lea i ulua i polo kalame. Ono le ia se mata upu ni mata upu le titi. Ai tate leilo foi po fe a mata mai ai. Au fe foi me a vese a fe me e tu. Ono le teimi e pupu. Ia whaftai alai na ua tilo le pomo mua ai. Le ai lai e te le alam tapu oko ma ngai vainga mela le o tau ni na le lima na slide sia la tatu mata i tatu malo lolo. God is good all the time. Ola mata upu e whaapea na whaulu talaina. The Holy Spirit in the Old Testament. Ole anganga pa ia i le whenga tuai. O leana mo mua ta ua whaftai foi o le ulua i ta ua lea o le anganga pa ia le tusi pa ia le sa ta ua le po mo mua i le kenese mo mua al fai upo e lua o whapenana ta ua a so ona nunumi ale lalolangi le aini ona fōlinga matua i le aise ora tasi ai fai mai o lai ai e hova lo wingo lai fa pepe ai le nga pa ia i lungo fo nga taila ia le lau tatu mania fo la sa tatu wa o mai ai le pole na ele na ona fa pepe ele na ona eva o le nga pa ia au te mana fo i fa manino o le swafo le nga pa ia i le tele o te meta o le nga pa ia le fenga tuai o le nga o le tua amen. The Holy Spirit in the Old Testament, you will first find it, the reference to it as the Spirit of God. So most of the time in the Old Testament, the Holy Spirit is referred to as the Spirit of God, sometimes the Spirit of the Lord. Amen. Ia la leo o isi vaenga tele fo iswa fo le nga paia. Ai ole vava ai amata mai ala matanga sao me manga ia a toa le ia persona e tolu le tua. Le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. I le fofoanga. O whena i le tua le tama. La whai mua kenesi. Na whai le tua le langi, male lalo langi, i le amatanga. Saulola ia leo le isi vaenga, umonga so ngumi, mwhamatala manimela i le nganga pa ia. I find my own feta light, and God said, and God said, oila le na feta light, olea tua, le tama, mai e whamungingo si wangana. O whea lao iai, le lau maua le nganga pa ia, le maua le tua tama, o whea lao iai, le pele sona lon tolu e atoai. Le ua maua le pele songa lon kolu, maua pele songa mamua, a whea pele songa longa lua. Ia na mana ia se matua o tus po iris po sa matua su e po fe o iai le persona le la matanga ia ane mana ia na maua mel talavou fa mel talavou o Yesu fa o fe la o ia Yesu i le makanga le ia o fiu fa su e mai le upul me fa longa ia sa le Yesu ai fa mel talavou se o le kusi yang e fa na yang mai yang mo fa ko lo ko mai se ko lo ko mo ka ko yang mo ia fa mo ia to tau loto mai la ia male mo fai mo altus pa ia kenese ia na fai le tua le langi male lalo langi ile amata match le mena lua na fai le tua le langi male lalo langi le mtanga ta to tu le a bule le yone le mai o le fa ko avesa le upu ku ile si ngo la si ngo loko avesa loko ku ile si upu ai o Yesu e ke lo ingo Yesu le asa sai le matanga ka ngola ku Yesu ia sai le amatanga Yesu sai le atua Yesu o le atua fo Yesu ya le so pate vieleli
Ona fai mele fai po sul malfa, ua liu tino tangata le upu. Ua liu tino tangata le upu. O whangau mai lo leo Yesu. O ila ila amatanga, le tua tama, and when he spoke, what did he speak? The word. So that was the second person of the Godhead in the beginning. Na fatu afa nau ma fatu a perfecta mai le perfecta ma le angelu fa ki amalia ke fa ngoia ke ia Yesu. Ina ua fa nau mai le tino a ole amatanga o yo le upu a so pate le li. God is good all the time. Ole ai la le fainga le tu o le tangata wa lona fa uma tatu o tau po lua o le kenese. Al fa upu e fit ole o te mana o le tatu o tatu to sa vat. O te fifa menino na ia le nga pa i o le tua i le amatanga o le fofanga. Tatu fa longa la le faita mo e sunga i faita tu spa i o kenese mo mo fa po lua ia. Sa so no numi la langi ma ua ngau. Sa fitia fo i le moana i le polioli. Na whengau ia i fo i le nganga o le atua o le whongatai. Yo, nganga ia ngale nganga pa ia. Amen. Fai tau mai la le yo po lusu lono fa pesu tolu. Lona nganga wa ia wha amata ngofi ai le langi. Ua manua foi lona ao le ngata te le vave. Whenga ia ilo nganga sa o le matanga. O le anga luenga lona nganga na whaia. Sa wha amata ngofi e ina la langi awaka. Nga whamai ua so ona nunumi ma ua matanga. Le foli nga. Le makwa le fomua. Alunga luenga la le nganga pa ia. Le mani luntu na tau e tatu te tai le ulu ai po. Na whaia nga luenga o le putting everything into its rightful order. Vai kunga ya tu sa o mai ale la lona tu langa ma sinaf tu o fai paneta. E o fo le la ko kami milo le ma se me kami lo aso ali sipakeka. Ava sa pati vi ele. Fa tu langa uma le nganga pa ia me uma o ka se ele ia tatu fa longo mo bawa isaia tolu lu fa sulima. Sai ale ringi foi lunga ya ta tau le nganga mai lunga. Mai avea ma fanua lafu le mu le vao lafua. E tā ua fo i le whanua lafu le mu o le vao matua. Ava sa pati vi ele. Pai ai le nganga pa ia le tua saua le nganga pa ia le tua ta pena mea umalawa le amatanga. Ka oko mai wa seki mea umamo oi ma. Ava sa pati vi ele. Vaenga lona lua e whaata tau i le nganga pa ia le tua. Kene se lua whapo e fitu. Ona whaia le li le tua o tangata le fuefo le ele. Ma ua manawa i ona ponga i su o le manawa ola. Ona avea i le o tangata ma tangata ola. On the point ina, the Spirit gives life to humanity. The first point, nga iai le nganga pa ia le tua i le fo ina laulangi. Point number 2, the Spirit gives life to humanity. Au mai le nganga pa ia le ola i tangata. Au whapenana fofoa, fa au lei, fa kulanga, fa seki. Ai o ina o mai tangata, wana o mai le ola, e le mau le tangata le ola pana le nganga pa ia, fa pati vi le tua. O nga o mai lo le kunga nga, ke lo inga, o kaso kinga inga, ili ni matau. Pe se vai nga fo ile e pua hoa. E fa ta tau le nga pa ia. I le kai milea. I really struggled. Sa o te talo fo le nga pa ile tu tau nga ka ul me le pele ai. A o mai le nga pa ile tu le sa o tonga o te tau le ai le fo. O fa ftai le tu i si ta si o launga na u expecting an tanga te ono feita mai e tau launga. Wa la fo e la ma launga no. Ina o ta ua se tasi o vai nga le. O te li whaalonga o tau tangata, lo whai kau kuspa ia, le mangingo mo ia. Le sau le nganga pa ia le tua wha mai sau ngofu kumau e whawavau ia, oi ma. Awe sa pati e vi ele li. Ma o whai atua le tala le o te li whaalonga mo mua se kaka o whai. Ai ma sa se kelsi ango e karikongu le kua mana nganga pa ia ma Yesu Keriso. Na o whapea tuai. O ele e te whaolaina. Ai whai ma e alu whai au mea e le sao lumo le tua. Ke ia wai le sau le lotu. Ke ia wai le turn up below ministry. Te ia wai le turn up e whai au kiuke. E ke lo inga. O ohe o le au no whai le nganga pa ia i to tonu lau umo i kari inga Yesu. Amen. Ai alu lai koe whai au mea ia wa. Ke lo inga, you are grieving the Holy Spirit. O lau ngofo lau. E le ma fau le nganga pa ia. O lai ke whaki inga le nganga pa ia.
O lo le sau le lo ko e fakinga le nga pa ia. O lo le fa lo kyo ke mo ko e fakinga le nga pa ia. O lo le ke lo ko e fakinga le nga pa ia. Ko sa po el wa ko mai alu ka wa fia va yaso ma e ke le ko sau. Ko ki nga le nga pa ia. Ala ngo le ngo foi ko ngia ki oi. Ai sa le nga fa mai assignment ale tu le nga pa ia. E ke alu ke ngo foi fa va ka ma lo ma ka mai ki ma ke ki ma lo ko ko inga lali. Ai wa so ke lo inga. Faftai le ma se singa complain aku. Dem se singa and I was so glad no follow sunga se pifa mai se o la ko ka o kong se pe so pa se violeli. Thank God. O fe mo lima wa ya le pa ya le tu. Amen. God is good. All the time. Ai le mangingo fu I o mele ku fa mai Yesu. Ai po le ala sa le nga pa fu mo ya oi ai fa ya le mele bo ko ya mai fa ya le nga sala if ka mo fa ya ko le nga pa ya o ke fa ya ai fa ya ko ya fa ya mai lo ya mo lo ya o kala Yesu o le tu salo e mal pua a o to e fo I le lo pala o e ko e pala ko ko sa male uli bo le tai fau o e to e fo I lo pua inga o e ko ai lo pua inga e ka mo ko ingo si ya o e ma o Yesu pe fa penga a le so pa te vi le li ele manui ai la le tanga tai fai pe ao ai mo ko ya lo fela sala ya fa ko fa mai lo ele nga pa ia sa ungi lo ya lo le o mo ia nga lo fa ia amen. God is good all the time. Ole mela le no struck with them tau o fea langa ia ile nga pa ia ile vale o le kenese mo mal kenese lua mal kenese tolu ina wa umane lo la ona fai o le tangata ia wa umma fo ia o nga vai le mena te fai de tua ia na tu atu ia atamu le pule me umma nga mai fo ia kamu me umma fa ingoi akamu lo nga winga o le ai ko fa lo le ai ko ia akamu o lo ngo o aeto o le lupe a umma o lo ngo le o umma mangu mai lo nga winga o langa ia ile nga tumi lo langa ia ile nga pa yo le ko ia akamu nga lue fakasima akamu au la fa clothes le mamalu le tu akamu o la fa ngofo akamu ko kongo le mamalu le tu amen ma fu ai nga lue fakasi afu e belo ala sa le ko la e fa mala kalongo amen a sa le ko e fa mala kalongo makam ai nga wa fai lo eva au mai lo mo kambangia akamu a makalo nga vai lua ko luinga le ma fa mo fa ko akamu ia onai ua yala ia lea inga fa se ele ngata atamu e ui mai eva kalo fa se nga pa ia e mautino ala sa fa ia nga luenga nga pa ia au halu kele le loko akamu ia eva au le lei kele eva e fo wala la mafuka nga eva wa umi e mafuka nga akamu mo le nga pa ia le fo eva pe o ko maka ko ya kamu e sapo eva o ya nga ba o fa ya eva melega o ya ko 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 fa ko fa mai fo sia kambea kalo fa manga ku lo ya eva ya kamu ki nga ko melega ka pa ia ke e ko melega ka pa ia ka lo ya au mai lo ai o I lo te lo ina o I struggle dia ina o ai la o la mentupu pupula la mata wa foi lo el mes se ka fa se alelia la langi la fa la men tupu wa lu esele mamalu le tua wa lu esele mamalu le tua wa ava ai la tele no malo la matanga ali sala e ma ofu le mamalu le tua so to me I'm very sorry o la mana tu yai na matua I ma futa le nga po le tua ma atamu ma e valtemila ai na nga sala loa ke la me o kele ngoal ke minga ai ka ku kuriese pepe la ia lo ngai ulu I mangu kango le tua fasi ngai mangu mai la pa wa wo fa mai la au fa la fi mai ia o nga fasi le tua lu I taulanga I toto manu ai o mai nai manu no pa fa ofu la God is good all the time o le pa ula le tangata ile kende se tolu sumo le ono tatu lo ai wa o le tulanga lea wa strive le nga pa I o le tua mal tangata wa fa solo nga kupu kele ka kala langi ma wa kupu kele fo le sala wa maka nga fi ngau le nga pa I o le tumta ta mo yai the Holy Spirit despite the fact that wa kukuri ese ala sa ye le nga pa I o le ko ka mo fa le nga pa I o le ko ko ka koso mo yai le mo le ka
Se whalonga fo ile kene se nai tolu fo pe ono. Ona va ia tu le fafine le la au le lava pe ai ma ua matango fie mai. O le la au fo ia o ngai ma le poto. Ona tango ai le o ia ilona fua ma ai na ia avato fo ilana tane fa atasi mai ia na ai fo o ia. Se la reference sam o le reference le tau atu. O le mele ufa along sulono. O le ufa along o tuputele langa sala. O tam fai to langa pa yo le tua tanga te tau fio filang sala au le ia. O le to sale tua fina ngalo le tua ya. Fa umatia lo le la lolangi. Alo, amene, o le reference ka sorry la o se le reference la. O le mela le tupu. No o yai, e te loina, e le me fa pena la te tupu te muli so e le restraining power le nga pa ia. Saka mo fai e restrain ai e fai alo loko, ku fa lo e fa loko. E o fale ya ta mo ma tino sa ta mo fai le nga pa ia restrain ata mo one fai le sala. Ai langa independent e ko le feeling sa loko. O fa kanga ia fai ai but he had to suffer the consequences. E fa pena foi la o mau. E tam fai langa pa ia le tu restrain ta o mo ta o fai me se me la sala. Ai le fa marusia. A o fai el malosi fa kanga lo o e le tua ia la face la consequence. Melana ia nala will reverse le tu le taina. Kene se ono fa botol fa mo fai tamal kene se ono fa botol. On fetalaia ne leo leli, e le whaavawon fi nau o uanganga ma tangata. Awa o na o tangata i lātou, a o lātou waso e se lau, ma le lua fulu o tau sanga ia. Si, o tupu le to telo tangata, mo whapenana fia whailanga sala, o le koi fia whalongo le kua. A lai tau mawhai mai ale ngango le tue, e restrain le o fia lang sala, wako kupukele a, fina ngalolo le tue li mikin mele. Ni mikin mele, se ia oi na amale lolo mafufulu ese ai fa sauna la inga to tas e sa pati vile li. Ole mela ma mata o mana tua mo le tepa nako le na fa matala le na le fa vai tato a prayer conference fa vai tato prayer meeting town ni. E confirm mai ai. E ui a walu ese le nga pa yo le tua. Mal tangata. Turi esi, ai le mawhainga ngofu mamau, me le kua ngolonga lofa. O le kangaka nga whai i lona whaatusa po ia. E le manau le tua e manu maloa sa kangi mamang maloa whaasolo a koa ma whanol tangata e whawau. Ai te fit le prokalame le tua. Mga ole koe a, mangu maloa langa prokalame. Tato wa aila, ka kia umang isi mea, fast forward man kai mea, nga mai ein mose manuma eko pito. O lan men tupu. Na whaatonu e le tua ia mose. E fau le fale ta faida ai ko me manu kulanga fa senta le ko le camp a fa pe le camp atone e ngato tonu le la le wingol mele e fa ilo tu tangata o ile no foi le tua e fia mafuta tele le tua ile yona tangata ai fa na brave e le ma fainga o mai mafuka fa kasi langa wanga sala wa vala tangata male but God wanted to come and what happened he wanted to erect his tabernacle right in the middle of the camp so that everybody can look and see and honor him and have a fellowship, even if ele ma fainga ngofu fakas. Avsa pati vile. Ole fainga tuaila. Ina wa sala tangata. Kaka ma fainga le tua. Ele ma fainga ku fakas le sala le tua. But he tried in the best way possible. E fa a demonstrate that la langi longa lofa. E manga ai ngofu la kala kaku. Le la ku ko te panaku. Saula le tua no fo me tonu o. Ai no fata nga tera tu fali, a sa pati vi le li. A fi ma futa mo se le tua. E halu ye yo. A mo mi le manu e mai ha, o mai ku i. Lenga i luma, kuku luma le fa fa ele kua. Ele inofo le nga pa ia o le tua i to tonu loto tangata ina ua ba vailete ena atamu mo e fa. Amen. Ua le toe nofo le nganga pa io le tua langa wanga sala tangata ua vala patolo nau mai pe le tua la tau te a langa le selu manga i pe le tua amen na ol mela le in the old tabernacle Moses had constructed was a demonstration of the fact that God was able to dwell among his people but not inside the people ele ia le tua i tonu loto tangata. Amen. I'm so proud of you.
In the Old Testament, therefore, the Holy Spirit was very selective, coming upon only a few chosen people to anoint them, to empower them with the special abilities to perform or to carry out certain tasks or responsibilities God wanted them to do. O whātai ta inga lai o awala na ngā lue meile tua I ta ngata tai totasi o I whengai tuai. Tato whalongo I ta maloi ngo ia o tan ielu, o Daniel, ia le whamasino tolu whamasfulu. O ia te ia le nganga Iova. Ona whamasino le e ia o Israel. Walu atu fo o ia I le taua. Ona tuina mai ai lea e Iova I lona lima o kusa rātima. Le tupu o mo Mesopotamia. Ua manu malo fo o ia ia kusa rātima. Tu whai tamala matanga whaipu. Tu whai tamala matanga. O ia te ia le nganga Iova. Ona whamasino le e ia o Israel. Yo, whalongo. La sa nofo a pe sa alu ai e whaiana whi au me masani. Aina wo o mai lo I lungo ia le nganga o le tua. Tasi le ingoa o le nganga pai o nganga Iova. O ne atu lai lo lea. Malu lo ua ta ina ia le nganga pai o le tua. E ta le nu. E whamasino le nu. E ta le au tau. Ma whaato ila lo ina le fili o le tua. Ona respect lo la ia le nu o le tangata lea. Isa wala tolo ina. Na rana mawhai le tangata le tu lai mai. Wai lo le leia kaka. Only God can equip somebody. Specifically with the anointing, the supernatural power. E li le nu. Ma whapena ona defeat le enemy. Awasa pati via le. Ai le no foi tonu. He had to come upon him. Tangata lo lua ki tiona. Whamasino ono fa betol fa. Ua ufitia ki tiona ele nganga o le li. Ona ili ele e o le pū. Ona whaapotoina leo apiseru e mulmuli atu I a te ia. Mua whapena foi ono matua I pala ai ale nuu te mila. Kei mea la e whapena whato I lalo e filio Israelu. O mitiana la Le whato I lalo ina. Tātou te lo le tala ia ki tiona. Ele stanga te toa. Mai o lai e lafima. Ma whailanga olo ngā saiko. Me ka penga whailanga mea. Wa ke I e ku mai langir. Ku mai langir for mai. Oh, your mighty man of God. Vela. Man of Vela. O oe nā o le toa malosi. Awe le ke I ka malo. What? O lo ke lafi. Ma kau whai o mea ike ke o lo mai o simikianga pingi au I. Ai mai o oe nā le toa malosi. Ia o ngā whaalongo ia le upo le kuanga winga mai le la ngelu e whekalai mai. And when the Holy Spirit came upon him, and he was a different man. Sa fefe ma pala ai sa lafi tu lunga a ili le pu ka e a foi ka ia lungu e lia pu e whaalongo e lungu. But when he blew the trumpet, all of a sudden Israel knows somebody has been imparted with the Spirit of God to lead us. Let's gather to him. And they gathered to him. You know, ia ta ia fulano. Wow. Ava ki tiona le na mo tangata o stoteli. Ai fa ko se o kele manga ai fa ko le manga malo, ani ke ko fa pe ko malos. Ia o manga vai aku le ngumela wa. O vai ko la ko kele. Ai fa mai ko ave o me muli ko vai. La le test mai o alwe ava ka ka e fa pe e ngui ngumi fa pe. Ka ka le lenga ka fa ko inga nga. Al ka wa ko le vai. Ko ai fo lo pungo lo mo ko ai mimiki vai ave ese ka be ai ka alo o ka nga o ia ai mali fo ko nga ko se la ungi ka la au fo ka wa al ko ke le mu. See, but because God through his Spirit came upon him, and the 300 people were able to conquer, destroy, defeat a vast number of enemy soldiers. God is good all the time. Ole Amasino is full tolu polusu lima. Ua mata ona whaangai tia o ia ele nganga o Iova. I mana tanu. I le vāos o rarama e sete tā ora. Ma le sulfafa peono. Ona Sofia le o ia ele nganga o le lii. Wana sa ia le leona e pe ona sa ia se tamai oti. Ai le lava se mea ilona lima. Wa ia le ta uatu ilona ta mamalon tina le mea wana whaia. O Samasoni le, tatu vai o tangata le se me taulo na lima. Aina o Sofia le nganga pa le tua. Wa fio mai le nganga le tua tea. He had that supernatural power. He was even able to catch a lion and tore its mouth apart.
Ule avai lunga. Ai lei mas lima, au sa pate vi ele. O se ka fale anga kilo le ka fale anga. Ei, e ma faite le anga le tuona sau ya te fa tumu oe, ma fa nga oe e te faia se me ke le ma faia mo mua. The unimaginable. Se me ofo fongia, me ka ole va venga au sa pate vi ele. Lesi ka maloa o Saulo, mo Samuel mta o sfulu, fa pe iva mas fulu. O ina ua lili watu lona tua ya ese ya Samuelu, ona liliu leo lona loto ele atua. Watau nuu fo ina ifa ilonga uma ile la vaso, wa watu la uele maunga fa auta le au perfecta of ta ya maia. Ona Sofia le o ia le nganga o le atua, ona perfecta ane le o ia fa atasi ma ila atou. Ole su e ngā sini a Saulo ma lana au auna na o. Ai a o kwa se se kwa maua ko ia, ke o kau mele Samuel, amene. Feta prophesy lo ia le auna le tua. Ma fai atu lo ia le auna le tua. Tau ngā koi fo ia o maua asingi. Ai vai, o le au wha wina oi fai ma tupo Israel. Wha ua lo ngā ele lo kamaro se mea. Ole, na ua uma na wha uma ma whamatala atu e Samuelu me ia. O na olo lea, and it happened exactly as Samuel had said. Ua wheloai ma profeta wa ke ia le perfect akwa mo ia. Oh, it's perfect. Si lunga lo lima pa you have prophesied. Si lunga lo lima if you have prophesied. What you say ko fa lo prophesy. Au se pa te viela li. Prophecy lo se be fa be o le va sa ia ki o me ka pe penga la ia le o fingol menga e o lo I fa lo e ke ia o happen o saulenga pa ile ko ia ki o fa. Amen. Amai ki fa penga fa la me fa malo le nga kala a wo loko kele ka malo wa ko ka malo na a ve lo mtu fa ui na o ia ve mtu ia ai se ka ko fa longo mo mo sa mo fa sulono mo su fa mo sa mo sulono su fa Wa te ale nganga le ia Saulo, ono Safia le o ia le nganga le anga mai le li. Ole fa unga fo ila le. Ne se lunga Saulo. Na toi ave ese le li. Amen. Ai sea ua le usitai. Ile atua mal polo kalame le atua. Ona toi ave ese lea. Ona ave ese lea. Ai on melan kupunga wa ave ese mai. Onga oso ko le nganga lo fo ia ngofo ia sau. Se karaka inga malu matango fie ma le lei na ele fa unga fai me uma le fa na tuli alwe e fa uma tia amaleka ngam ko fa ukia pa wal benga fai lo ko yo amen ai ina ua fio ese le nganga pa yo le tuma ia e ese le nganga pa ia ai o sokule nganga la fo ia fa ke fo le kako ke manga ngao e manga le ko mai e fa tumu tatu le nganga pa ia ole me alo fo ko fa lo ai fa ke e ke le manga ia lo le nganga pa ia ese male tua ma e fa fi wala nganga pa ia fa ke oi anga e ko kai ma o le loko ko kai ma o ke fa ko ese awa kai mai me laiki ia awa ke va ia ko kai ma fa ko ese lo ko ma fa ko ese lo kia fa ko ese fa ko ese le fa ko ai le ia e alu ese lo le nganga pa ia ke lo the moment the spirit of God leaves you the moment an evil spirit will jump in and replace that. Fakalo fole orisi lesi fai ke la ka wol bele. God is good all the time. Ole vai nga mulmuli e fia watu e tau tilo yai. Ole mo sa mo suluondo fa sulu sultolu. Wa ya amiatu ya teia ona sawa ile o ia foi wa ena mumulo na laulu wa mana ia foi ona matua au le leilava wa fetalai mai le li tu la ia ina fa au ya teia awa o ia lava le na ona tango leo Samuelu lfangu nifo suau wa fau wai ya te ia luma ona uso ona Sofia leo ta vita ile nganga o le lii na afua mai le lavaso ona tu la ilo Samuelu wa alu rama au sa pati vila tu o ta vita na ole tamatiti o te to fa ya no I think a few years ago no basically my research in Matuos o ta vita temila I think he was about 15 years old 15 16. He was just a child. Se lunga se lima mai su lima su longo ko sanga ko fali. Raise your hand if you are 15 or 16 years old. Oh, why you lem se linga ma ko ka ko le ko mai. Ai wa vai oi. O sa ule ka le tamai titi o la sa fa penana fia ele tua. Vai la anointing ele ko. Ai longa nga ule le fa bel ka mai kiki ang fo o pa mamoi. Ai longa gaule ai ale kai mia nga fe agua ile ku sa
Nga fe au le kua, fa fe au le kua, nga fe aku Samuelu. Ele o ia se sua kari o i uma mai koe kasi, aka mai kiki la lo mama. Fa o sa. O i fe mo le oka le vai me lango mu au le lei, au le lei. Ke lo inga, a ho inga wala au le kua ia ke o eselo au le lei, switch fa wo se ia. E ko ulu eselo au lefu. Amen. E va vengo ulu se me fa le kongo sa, oka so sweet so au le lei. E a maka inga fa unga le kua. Ko e maka ngo fia. God is good. All the time. I tried my best not to bring Elijah, not to bring Moses, not to bring the big people. I wanted to bring the ordinary people. Awe vai mai o kangelu, ya kikionga, e ngaka mak ola sa ola ka palai. Ka vika le mamoi in Isaiah because e fengo finger relate ka ko. Ha o mai ngi ka ka kia mo kere ko o yo ka o Elia ala o Moses ala o mai ka be ordinary people. E ke you can easily identify e ma fai fo ifa penga fa ha ele ko sa pate vi. And it happened in the Old Testament. Ole me sa le ma fai onga yai fa so la ko le nga pa ia ole tu matangata. Ai nga filia le ko va ai ele ko le le kaka e sa ole lo ko kaka ele ko kele le kaka e piki ele ko mai fa nga sa pate vi. The Holy Spirit played a very important role in Old Testament prophecy. David wrote that the Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue. 2 Samuel 23 verse 2. O una fetala ia ne ai le nganga Iova. O lana fionga fo isa I lo feiva. O perfetanga I le finga tuai. Nga mo kwai o nga ko kongo le nga poia. Ele ia se para ficar que ia o saúde kaka I songa poko songa malamba. A foi mal mo pekelu, le ia ma sei nga o Sofia inga matangata le nga le tua. Amen. I upu matala fai. Ko se pati vi le tua manga ia yo le. Manga ia yo demonstration da ta la fai sepi. Whatever's in the word of God, believe it. It is true. All mo sawa. Ai mai lo se sikar ko ngai fa wa fa le kongulo. Amen. Te mana tua ia lista malona o te tano te fa ai. Ele ni me fa pena tu spoia. Ai a mai le me fa ma langa argument. Ole poko fa ma fa fa mai. Fa so fa le. Ole me la ko su la lo fa le. Ai le ko renovate. O fa oi fa kalkali ele o ku spoia me ga la fa me ka ku spoia. Ole la lo langi ngai e su winga. Hello? Eso songo da fine la langi ngai. A faila o ko ke o mai fa mai. O le ko la langi ngai. Ko ke ola e fa va. O le ko langi le ngai. I am sorry. Ese se a ko o ko spoia. Nga fa ya ko ye le mo se me ven ko ka lango mo ka malo. Ka lango le pole ko e ma ko ai fa penga nga sa o ma to to. A sa pa se vi li. O beta por stanga o forfolanga o se kelu foi. Na ye fa pena foi na ye fa lo mai. That the Spirit entered him. When the Holy Spirit spoke to him in Ezekiel 2, chapter 2, verse 2. Ezekiel lufa belu fafonga. Wa ulu mai fo ile nga ngai tonu ya chau. Ina o fetala mai o ia ya chau. Wa ia fatu ina mai fo yo au I lunga yo vai. Ona o fa longo hatu lea I le na fetala mai ya chau. Amsa pati vieli. Fa mai Ezekiel nga sa wala nga pa yo le kwa. Maka o kena le fainga le kwa Ezekiel. Ese foi fainga le kwa Ezekiel. Foi, mas you sa wala nga pa yo maulu mai kong. The Holy Spirit entered me and then spoke to me. Amen. Oi ka kafa. Amu ia Ezekiel. Amen. Sa wala nga pa yo le kwa. Maulu ko. Kala ngo mai lo ke ia Ezekiel fo kala ngo mai kong. Amsa pati vieli. Ai fa longo la me ka profetanga le ka le o ga ko kongo le ga le ko le mo profetanga fe kwai va ai la ko fa longo le sikelo su kasi su luiva lus fulu O te fo ia te ila tau le loto tasi ma o fo ia tu le loto fo to tonu ia te o tou o te ave se ina le loto fatu e to tonu o la to tino ma o fo ia tu le loto ano ia te ila tau ina ia la tau sava vali o tu la fono ma tau si ia o fa masinonga ma la tau faia e fai fo ila tau mo nu e fai fo ia o mo la tau atua. Le lopo le mele na sa wele nga pa le tualu mo ko ngo se kelu ke ya se kelu fa wo kala ngo mele nga le ko kongo ke la nga le demonstrate ko ya se kelu o le mele o le o fa ya no bo tangata o le o fa pena o tu o nga nga tonu ya te la to amen
O ngā lako usikai e le o langa upu mamuri murikai. E le whapenga o koe kau kewa mau ese mulu pule kua. Langa o le kaki ese upule kua. Ese mengo fwai. Ai a fio le nganga pai o le tue tonu i lako. Wa iai le upu le tue o la tu lotu. Au sa pate vi ele ri. Kau si e ngā. Demonstrate le nganga o le tue ia eskelu le mea la kupu i lumai. Au sa pate vi ele ri. God is good. All the time. O le wakaku slide muri. Ese kelu ka luongo, lua fiku, luongo le, lua fiku. O te tuina atu lo wanganga I tonu ia te o tau. Tau te sawa wali ai ia utu la whonu. Yes. Tau te ana fo I au wha masinonga. Ma o tau whaia. Tau te no fo I le nuu na o fo ina atu ia te o tau tama. E whai fo I o tau mo unu. E whai fo I o tau mo ua tua. Pero feta mai e ese kielu le polo kalame makau kia le kua. Mo ona tangata. Amen. He said, I will put my spirit within you. I will so pate vieri. Ai ko pick up e yo elu ko fala kele mai. Yo elu e lua fa po lufu fa lusu liva fa. Moni muriane. E u ina o lingi foi lo wanganga I lunga I tangata uma. Ona perfectai lea o tau atali ima o tau afine. E fai miti o tau toe ina. E loa fa alinga o tau lea. O te lilingi fo fo I lo wangangai au nam au na fine I o naso. Pero feta mo ke malo o yo elu me tupu. Fa mai yaso e ngatai. Amen. Afterwards. Ja, e kupu. O me ina o maka pero feka mai ai so soni langa pa ile tue e fai lo mai ai ke lu ko pick up mai yo elu fa lau ke le mai. Ele I tupu ile fe ngai tuai. Hello. He says, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. In the Old Testament, God never poured out his spirit on all flesh. Yeah. Not even on all their sons and all their daughters. They did not prophesy. The old men did not all dream dreams. The young men in those days in the Old Testament never saw visions. Amen. O nga kange foi, ma o nga fufinge, ale tua, ile finge kwai. Awai mo. Awai ai le ma se me, la ke vai ma la ko loinga. O le profetanga le. Profeta ma finge tuai. A lo na fa mo, o lo taimi ma lo taimi. To e mai tala Yesu le na fa yo na so o le na ta u fo e sunga le. A whawhenga inga lisi tatu proklame. Tō te loina mei o tō whaalongo iai. O le au pero wheka mala au pa ia. I le whengenga kua I se sa mo o. E fia whaalongo iai. Ai mai se whanau le wha ai mai. Ai amu ia o kou. Wa kou wa ai iai. Wa kou whaalongo iai. Ai ngā whehoki anga la kou le whengenga kua I. O le au pa ia ma perfecta. E le I whaalongo longo mai. Ke loinga, na te wina o perfetanga ia ma walo anga ia, na ta pena mai o, na te wina mo oe mau mo lo vai taimi, ewa sa pa te viela li. Te wina mo lo vai taimi lei lale mafu anga. Le anga ele ima liu ke riso. Ele ima fai ele toto manu on na wha mangalo le sala mafuru. Sa nga o ufi ufia. Aina ua ma liu lo la ke riso e viele tua, o anga ngafi le kaka wha mangaku inga ilo nga ma liu. Ua le toto le ise anga sala. Ua kua I lava matoe so loie se iu leanga mo ua leanga. E o I lato uma le whenga kwai. Sa ufi o lato ua sala le toto manu. Ua fufulu wha atasi ma lato ua sala ma kako sala. Sao pate vi ele ri. A vele o I lako ma kako ula inga kasi. I luma le tua. Amene. Ai pito I pene fiti e tatou. Le whenga inga fou. Ua matala le apanoa. Hello. Wa kako iai le whainga inga fau. Wa umanta pena Yesu le whaotanga. Tanu mia. To e tū manu malo mai sa tauro. E wha manatu tāolo le to tū. Lale o le tāua le to tū Yesu. Confirm le tāua le whawhalanga. E tanu mia ai to e tū. E le mwhai le oti ma se oli. Ma le tunga mau. O ngā loka ia teia. Ai o le to tū mai. Wa guarantee ai. All the believers will also rise again. Tato tatu tu mane manu malo fa kasi mo Yesu. Pe mele kala ku spoia. Wa ka ko mangu malo iai.
alinga kinga inga Yesu. E kinga inga Yesu ko kinga ka mo e ai ka ko vivi ia masi isi ka ko lima pe ka ko le mang malo, mela ka le mang malo ai ele toto mutu. Ele ka io baka. E ke le ia fainga, ale we mang malo. Ka ko lai melunga, let's all stand. Thank you, Jesus. Faftai ang apoia. Fa'awau lang wenga mana. Ile isi la sanga. E fa manuia yo tangata. Ile suafa Yesu. Amen.